hade namba ile no 0726 213 292 0726 213 292 Yona itakatu 292 Jeff please they have to wait get up in window they have Jeff they have to wait 0726 ni papa Eni gaya kura dime gutire mundu utarehete sofa niguo jitekire tugamite oro uguo jite muini witu twendete wapi kelele usangai DJ bana sifiwe GP na demhonoku Reverend Ben Reki ujitire kigoso ruhede ori ujuke nyine fi joke nyine ndimo tete muno joke jire Miriam congratulations Miriam dare wewe twathiaga ebuke maratirire Miriam sanga igongona ono konire agokatu andu magose wigire onawe kindu akijira mandu matangigiuka inereu nona nimokire andu aya wama nitukuheanite 50,000 na nidatumwo ni murata witu muno na murata wa Miriam wetagwo Pastor Steve wa Springforth na 15,000 tumuhure makofi mega Portman tuma mbeca icio haha na njira mweri wena okorwo wina passport tugathie nawe githomo ya Springforth Ukago ndio kwangukira na Ngai akurathime muno andu aya mama mekwenda kunjikiriria kuma he 50,000 o ne chairman witu aye wa ma properties na wa fine tune atwete mbeca nyingi Reverend Bano ya mbeca ici Giri komi kuma gwe chairman witu chairman geithania twarahe mbia koguo mabe muhorere tucoke tuine Miriam ukite kwenda mbia ituguo aya geithania Bwana asifiwe Bwana asifiwe. Miriam asante sana ni ukoretwo ugitujitirira kuria kwa wama nie njitagwo Justice Ngari wa Karithi na turuta wira rungu rwa ShiruwagP na Portman na tukorwo na Miriam kuria na njuge kuria kwa wama kuria uragora uheto taito hau number 2 ndona bazu ona studio please to promote skiza ituma ndago thaitha twina skiza na fine tune na skiza na fine tune turakwe skiza na thuko igire we muini ndugathi utena skiza turakwe skiza na thuko igire ukega skiza yaku oho ri ahora ni ngwirutira onanie twina fine tune school of music na kou nie ngurihira mwana omwe uria bazu ukuhe uhe mwana omwe ndimurihire fine tune school of music athome kiria ekwenda Ithu tukuthomithagia tari twina murutwo umwe guku bazu na bazu wega twera murutwo ucio murutwo ucio wa fine tune wambinyuri arugamitira video hare eko ucio ni murutwo witu bazu thengio ni gutwera we koguo ni tuguthomithia murutwo umwe uria ukona very needed na ni nguriha na njuge JCM irathimwo na bazu rathimwo ni ngwendete muno na Shiru ni oyo uguo na ni njui ni njuka kuria mwega kungetia na ni njui riu kuria kwa wa magirikia mugunda witu wa mbere we kundu gwitagwo Mwiciringeri ucio ari na mundu wa mbere gwaka o haria na Ivasha mugunda witu wa keri kuna phase 1 na phase 2 etagwo kuria Girigiri phase 1 na phase 2 na hena mugunda mwega muno wa wama wote ni hinya ya mbia for example ta bazu twina mugunda wina miti bazu we potumatie kwa na bazu ni kugura bro timu ya hani twina mugunda wina miti mugunda ucio ukigura una miti ati thutha wa miaka iri na tu ugathi hau ature mbao na wiga ya dia mbao koguo bazu ni twagwitikiria oke kabango kere Girigiri utwere bro timu please haya mundu acio we Embu Miriam kuria kwa Nyumere twina plot kuria Embu na hau Embu ri hena kiharo kia ndege nyumete kirinja kijugo kibaro kia ndege
hau Embu na kibaro kia ndege koguo ri mugunda witu uriganiti na kibaro kia ndege Pastor Martin kia kimo kia Embu agura kuongerera ngiri ino wake kuu ugoka Pastor site visit uyo kumuongerera ngiri kumuongereire to ne munene wake ne bishop witu koguo kuria Embu ndramwetera plot citu na ni very affordable koguo ri na mugunda wa muico wi Kimana ira mundu ucio roito gito Kimana kukwanja turenjera ithibio na kukwanja ndezi yakunyeria Giribana na Mary na mugunda kwanja uyo ena mbembe ekemwe kuo koguo gutira mwenderia rera ukai muone red swell ukai muone kudugire magitunguru nyanya na giribana na maya Mary broti asante sana CEO na yakora thank you torere chairman witu makofi mega yatuhe ngiri 10 director gitu no tuongera kidu wapi nduru ya Portman tuongerere bia ongerera ingi na hekinya watigia aya rakia itoine kitu